na hofu na Mungu. Juu Mungu ndio mwenye anakutia hapa chini ya jua. Kumbe uwe mtu mwenye kuwa na hofu na Mungu. Amen. Amen. Ndio, tusome kitabu cha Yohana. Tusome Yohana 4 mstari wake wa 23 hadi 4. Somaji mweko karibu hapo. Amena. Gisi venye anasema Yohana, kwa kuwa na hofu na Mungu. Tuwe watu wenye wana hofu na Mungu. Yohana mtakatifu. Tuwe watu wenye wana hofu na Mungu. Sura ya ngapi mwalimu? Yohana 4:23 hadi 24. Ndio neno tutasikia tuwe na hofu na Mungu. Somaji atusomee hapo. Tuwe na hofu na Mungu. Tusikilize venye Mungu anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wake wa 33 hadi 24. Nasema, lakini saa yaja tena ipo ambapo wale waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu wanaoabudu namna hii ndiyo Baba anaowafuata. 24. Mungu ni roho, na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amina. Nasikia jinsi venye kitabu kinasema pale, kwa kuwa na hofu na Mungu, tuwe watu wenye wanamwabudu kwa haki na kweli. Na hiyo ni kweli, tuwe watu wenye wanamuogopa Mungu. Juu Mungu ndio kila kitu hapa chini ya jua. Tuwe na hofu na Mungu na tumwabudu kwa haki na kweli. Unaona? Juu kuna wamoja, unaona yeye iko mtu mwenye anamwabudu Mungu. Utamkuta iko kwenye madhabahu kama hivi mimi naikaa. Unaona? Anamwabudu Mungu kweli, anatupatia neno na kila kitu. Lakini utakia kuta ndani mwake hamna kitu kabisa. Yeye ana hofu na Mungu. Ana hofu na Mungu kabisa, yani anamtaja Mungu kwenye midomo, lakini kwenye roho yake ana Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amen. Tuwe watu wenye wanajua kama Mungu ndio bosi wetu. Mungu ndio bosi wetu. Na tujue kama Mungu ni roho. Juu kuna wakati utatumika kimoja kitu. Unamficha, kuna mara unaficha, uko unaficha kabisa, unaficha. Na wenyewe unakia jikuta ukishafanya kile kitu, roho sasa inaanza kukusuta. Wewe mwenyewe unaanza jiona, mimi fulani aliniona. Ama wewe fulani aliniona. Na wakati hakuna mtu mwenye alikuona, ni Mungu peke yake ndio mwenye alikuona. Unaona? Unakuwa unajisuta. Ule mwenye anakusuta ni nani? Ni ile roho ya Mungu. Ndio yeye anakuwa anakusuta. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amina. Tuwe watu wenye wana hofu na Mungu. Kuwa na hofu na Mungu ni aje? Uwe mtu mwenye unamwogopa Mungu na unamtumikia Mungu kwa haki na kweli. Unajua naenda kanisani, naenda kumwabudu Mungu kwa haki na kweli. Usiwe mtu mwenye unaigiza. Tu kuna wengine wenyewe wanaigiza. Utakuta iko na anahubiri, kumbe anaigiza. Atumikia Mungu kwa haki na kweli. Roho yake haiko kwa Mungu kabisa. Na Mungu wale watu hawataki. Mungu anapenda ule mtu mwenye anamwabudu kwa haki na kweli. Ndio mwenye anapenda na ndio mwenye anatafuta. Usiwe mtu wa kuigiza. Unaona, kizazi cha siku ya leo, vizazi vyetu vinakuwa vya kuigiza. Atutumike na Mungu kama gisi wa zamani wao walikuwa wanatumika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amina. Tuwe watu wenye wanatumikia Mungu kwa haki na kweli. Tumtumikie Mungu kwa roho moja. Tusiwe watu wa njia mbili.
Naona hata waimbaji wanaimba, usiingie harusini na kanzu mbili, uingie na kanzu hii moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe watu wenye tunaamini, tumuamini Mungu kwa haki na kweli, tumtumikie Mungu kwa haki na kweli. Juu Mungu ndio bosi wetu. Hakuna mwingine hapa chini ya jua mwenye iko bosi yetu. Ni Mungu tu peke yake. Unaona? Iko kama mtu unatumikia wengine, mtu kwa mfano hivi mko mnaenda kuma kazi. Unamwogopa ule bosi wako. Nikafanya hivi bosi, hataniona vibaya. Na ndio venye tutakuwa tunamwabudu, ndio venye tunamwabudu Mungu. Tuwe watu wenye tunaogopa Mungu. Usiwe mtu mwenye unaogopa mwanadamu mwenzako. Hapana. Umwabudu Mungu kwa haki na kweli. Unaona? Nitafanya hiki Mungu ataniona. Nitafanya hiki Mungu ataniona. Usiwe mimi nitafanya hiki huyu mwenzangu ataniona. Hapana, ogopa Mungu mwenye alikuumba. Umogope Mungu mwenye ulimtumikia, mwenye anakutia hapa chini ya jua, mwenye anakuazima pumzi yake. Usiwe unaogopa Mungu unanyuma na damu mwenye hana hata kitu kwenye huko. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amen. Unaona? Tumuogope Mungu. Juu Mungu ndio kila kitu. Unaona? Tuwe na hofu na Mungu. Tusiwe watu wenye wana hofu na Mungu. Mungu anatafuta wale watu wenye wana hofu naye, wenye wanamuamini kwa haki na kweli, wenye wanamtumikia kwa haki na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usiwe mtu niko naenda najificha, mtu wa njia mbili unaenda na kwepa. Hapana. Ile Mungu hataki. Ile Mungu hataki. Mungu anapenda wale watu wenye wana hofu naye, wenye wanamtumikia kwa haki na kweli. Unaona? Ndio wenye Mungu anataka. Mungu hataki wale watu wenye wanapenya. Hapana, anapenda wale watu wenye wanamtumikia kwa haki na kweli. Unaona? Tuwe watu wenye wanaamini Mungu, tunamtumikia kwa haki na kweli. Tumtumikie Mungu kama jinsi venye anatuita. Tusiwe watu wenye kuigiza. Hapana. Juu watu wengi kwa siku ya leo tunaigiza maneno ya Mungu. Unaona? Utakuwa mtu mwenye unajua Biblia kabisa, unaisoma kwanza mwanzo mpaka mwisho. Unaona? Lakini unaisoma hiyo Biblia yenye unasoma, yale maneno ya Biblia haiko ndani mwako kabisa. Unajisomea tu. Unaona? Unajisomea tu juu unasoma, niamini nisome ama niende simama pale ninahubiri, nahubiri lakini kile kitu chenye nahubiri hakiko ndani mwako. Kumbe watoto wa Mungu tuwe watu wenye tunatia kitu neno ya Mungu ndani yetu. Najua namfuata nani, namtumikia nani. Hakuna wengine Mungu. Hakuna ba Mungu bawili, ni Mungu huyu umoja tu. Na kumbe tukue watu wenye tunamwogopa Mungu. Usikuwa unapenya, eti unapenya na unamficha Mungu. Hapana. Umfiche mwanadamu. Lakini Mungu hapana. Juu Mungu iko kila mahali. Popote pale penye ulipo Mungu yupo. Mungu iko ndani yako. Kenye utafanya Mungu atakusuta, roho yako itaanza kukusuta. Kumbe watu wenye kumwogopa Mungu. Tuwe watu wenye wanamwamini Mungu. Tumtumikie Mungu kwa haki na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amen. Tusome kitabu cha Waefeso. Tusome Waefeso 5:22. Nisikie jinsi venye anasema hapo. Waefeso 5:22. Najua sisi tuko wapi. Tunasoma kitabu cha Waefeso 5:22 na unasema hivi: ninyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Tuendelee. Mungu mwisho hapo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Unasikia jinsi venye Waefeso amesema, tutiwa waume zetu. Ina maana tutii wenye madaraka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amina. Tuwe watu wenye wanamtii Mungu. Tumtii Mungu kabisa. Juu unajua huyu malaika Yusufelo alikuwa mtu mwenye alikuwa kwenye roho ya Mungu kabisa. Mtu mwenye alikuwa anamtumikia Mungu, lakini kwa ajili ya kiburi yake alitupwa. Unaona? Alitupwa kabisa. Unaona? Juu ya kiburi. Kumbe tuwe watu wenye wanamtumikia Mungu kwa haki na ukweli. Tuwe watu wenye wanaamini
aseme natumika kitu na Mungu, namtumikia Mungu kwa haki na ukweli. Usiwe mtu mwenye unapenya penya, unaigiza maneno ya Mungu kuna yaigiza. Baada ya kumtumikia Mungu kwa haki na ukweli, wewe unaigiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mungu hataki kabisa. Au watu wenye kuigiza Mungu hawataki. Anapenda ule mtu mwenye anamtumikia kwa haki na kweli. Unaona? Tusio watu wenye kuigiza. Ina maana hatuna hofu na Mungu. Unaona? Tuwe watu wenye wana hofu na Mungu. Tutakuwa na hofu na Mungu, tutamtumikia kwa haki na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amen. Mungu atubariki kwa neno hilo. Amen. Amena. Amina. Amina.